Sagaza tuje ku système jamais égalé mu gitondo cyo kuwa 23 yo affrontement rero hagati ya AFC ndetse igisirikare cy'u Rwanda cyisa AFC ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Turacyari muri village ya Kanuni muri groupement ya rero hakaba hakomeje kugaragara urujya n'uruza rw'impunzi ziramutse zihunga kubera amadetonation yaremereye yakomeje kugenda yumvikana mu gitondo. Amakuru ari kuva hariya y'abanyamakuru bahagaze muri biriya bice baravuga yuko kuva mu masaha 11 abazarendo bakomeje kuransa izindi offensive kuri ziriya position z'igisirikare cy'u Rwanda. Detonation ziremereye zikomeje kumvikana kuva mu rukerera, abaturage bakomeje guhungira rero mu bigunda bikikije muri biriya bice. Population civile ikaba ikomeje kuba en piège kugeza ubu ngubu, iri confiné mu mazu yabo nyuma iyo kuva ejo bakomeje kuguma mu mazu kugeza n'ubu ngubu, ndetse bakaba bakomeje gutabaza, ari nako kandi nanone abahunga bakenera umusada ku buzima bwabo kubera yuko ntacyo kwikinga imvura ikomeje guca ibintu muri biriya bice bafite. Groupement ya Ikobo ikaba kugeza ubu ngubu igabanwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'igisirikare cy'u Rwanda, bakaba rero batarabasha kuyibohora yose ngo babashe kuyikontorora nka FARDC. Ni mu gihe cy'umweru gishize mouvement za renfort zakomeje kugenda zigaragara, ariko hagaragaye n'amambiscade akomeye muri groupement ya Kisimba, ndetse deployement yari yakozwe n'igisirikare cy'u Rwanda muri Buresa yabashije gutwikwa n'igisirikare cy'abazarendo. Groupement ya Ikobo ikaba rero nanone ikomeje kugaragara rero yuko irimo imirwano ikarishye ku buryo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo gishaka kuyifata ndetse kikabara logistique z'igisirikare cy'u Rwanda. Situation iracyari rero mu buryo bukomeye evolutive, ndetse yewe abaturage bakomeje kugenda bagira ikibazo, fragilité y'umutekano ikaba aricyo gikomeje kugenda kigaragara. Ni mu gihe kandi nanone igisirikare cya FARDC cyabashije kuvumbura rero imbunda zari zitabye z'igisirikare kirwana rero ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo cya Uganda gifatanya n'igisirikare cy'u Rwanda, bayobowe rero n'uwiyise Thomas Rubanga, akaba rero yarigeze no gukatirwa ibihano n'inkiko mpanabyaha zirahaye akaza kubirangiza, akaba rero ariwe wafunguye igice cya M23 mu majyaruguru ya za Ituri muri Congo. Sakaza tuje konti systeme jamais égalé, turakomeza tugukurikirane gatanu ku kandi turagaruka mu kanya. Ukomeze nawe udukurikirane, ntubure kuduha like kugira ngo video ikomeze kugenda igera kuri benshi, ndetse unabashe kubisangiza na bagenzi bawe. Turakunda cyane. Sakaza tuje konti systeme jamais égalé, à bientôt.